ngifisa-ke nokuthi ngimsize ngisizelwe kwathulekakeni nasifunda le vesi baseRoma 5:17. Kunjalo bani siyacela Nkosi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi ngaleli lapho Nkosi siphilise Nkosi Nkosi lakho ufanele aphile kuwe lambatha fana nemvula naye ehlela emantini ayijiki nemvula indawo mansithi lomhlabathi anokunjalo Nkosi siyathandaza ukuthi lesikhathi siseka umuva ngosilivi lakho siyacela Nkosi ukuthi empilweni yethu nelivi lakho Nkosi lesivuvu salo Nkosi asilethe ushishilo empilweni nangamunye wethu egameni likaJesu Kristu sithembe wena ngemali egcwele nguwe kanti kangcono ukuthi usembulele usabele lona ngesikhathi lesi wekele ukuhle nemvumo lweNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngicela abazalwane ukukhuluma kafishane nganali vesi 9. Kambe ngeke ngithi ngawujumayela ngicela nje ukuthi ngicacile nje kancane le vesi indlela lengibone ngakhona mina. Uthi lo mbhali nangabe ngesono semuntu munye kufa waqala babusa ngaye kakhulu kanganani-ke labo labemukela umza nokucicimako nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuntu munye loNkristu Jesu. Haleluya. Emagama ngifisa ukuthi nangehla lana nibe ngwagcizelele manje ngifisa ukuthi umuve namhlanje ngalolana nayo icele yempela sigcineke lento esifundzayo lithi ubusa busa empilweni ngaKristu. Thina bazalwane sibisele noma siphiwe emandla ukuthi ekuphileni sibuse. Manje umuntu othi ingabe uyabusa yini wena. Haleluya. Sitawukhumbula-ke ningangeni evesini ijule ngalo sitawukhumbula bazalwane ukuthi kulamalanga la ebandleni laseShayilo uNkulunkulu ingceku sikhuluma ngendzaba yembuso. Sikhuluma indzaba yembuso waNkulunkulu. Angeke bazalwane kunguke lokunye bazalwane lesingakhuluma ngale kwembuso. Kubaluleke ngani lokuthi onke lamalanga ukufundisa ukubeka ukukhuluma ngendzaba yembuso umbuso wayi kangaka kukhulunywe ngembuso. Le ndzaba yembuso levesi linanateya ngendzaba yembuso yiko mithi asekelidle kuyo. Bazalwane lokuseka kukhulunywe kangaka ngendzaba yembuso unani konke lokukhona emhlabeni kungumphumela walombuso. Mina nawe singumphumela walombuso. Kumaleso sizathu-ke kubalulekile ukuthi ngiyolifunda uNkulunkulu lapha Mateyu evesi ingcikithi Mateyu 6:33 ngiyolithi elidla uNkulunkulu funani kuqala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwawo konke lokunye kutawube sesekuyaniketelwa kini. Wayi umbuso waNkulunkulu kuqala nokuthi kude lengingawenda mine ngingakabi ingene yalombuso. Ngalamanye amagama nakhuluma Jesu lapha Mateyu uthi bantwana buyani ekhaya sitawuzinyiza-ke sitawuqala phina ngoba umuntu longabuye embusweni
connect yourself lana wathanda khona ngoba konke lokuphathelene nempilo yami neyakho ulela savela khona. Ngikho-ke kulamalanga umfundisi naNkulunkulu akhuluma nami ngendaba yembuso emele nenkosi Jesu kude nokunye bekakhuluma abethi bantu ababuye embusweni kaNkulunkulu. Why? Konke lesingakudinga nalesikufisako kule embusweni. Umuntu wadalwa nokudalwa nje kwemuntu. Phela umuntu was created kulekhiwo kaNkulunkulu. Imbuso siyazi ukuthi imbuso imbuso yona Sathane unewakhe umbuso. Kodwa lalela noma ingaba nenkanganani imbuso kodwa kunembuso lebonke lokhona letiko tavela kadalwa ngombuso. Naleminye imibuso ingephasi kwalombuso. Ngikho lithi kaNkulunkulu nangabe uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi sizathu lokuthi bantwana bembuso bangetuka yonke imbuso lengaba khona. Uyabona ukuthi ukuhana ukuthi besebusweni. Haleluya. Inzaba yembuso bazana ibalekile. Ngiyendla nje kuyo ngiyayilanza ngilanzisa nale lakhazalana. So lokho sikhuluma ngendaba yembuso leli verse lesifundzayo ngitawuthi lithethisha noma lingena kwesigaba sasemthethweni noma sakajudicial kombuso. Asemsho kanjalo nje ngoba phela athi umbuso lo umbuso esikhuluma ngawo kunahulumende lohola lombuso. Haleluya. Ngiyacabanga njena i-privilege legala lesinayo ngekuthi sibe bantu balombuso. Lenye yetimo lemangalisako ngalombuso lona kulokuthi bonke bantu balombuso bonke bakidlalifa nematibulu. Wake wakubona kodwa lokho kude loyilasiboni kude thumbu lombuso waNkulunkulu. Kodwa sonke sidindlalifa futhi sinematibulo kanye naKristu Jesu. Haleluya. So uyamangalisa muhle lombuso ngalendlela leyo. So siyanyangeneke bazana ukuthi asesibeni bantu labatiko bakonze kahle ukuthi uyathi kufana ukuthi ungasuke wena nawunesidingo lonaso usuke wena ufune ingolana emafraka khona. Wahamba uyofuna uthi uyofuna ifishi ehlathini. Nangabe ungabi kulombuso waNkulunkulu bese uthi wena ufuna philiso uyafanana nokuthi wena ufuna inhlanzi ezinzabeni. Angeke kwenteke ngoba kuphiliswa noma kukhululwa kwemuntu kwenteka embusweni waNkulunkulu. Kwebantwana baNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngempelele uyathina umfundisi ngiyakhumbula indzaba ngempelele indzaba yalomake loyefika lona abhulula umntwana sekuthiwa ke abantwana phela lokudla ngeke kunikeze dilwane ngeke kuthathe ukudla kwabantwana kunikeze tinja. Lokunye esikufuna kwevesi lelo nathiwa kudla kwabantwana shothi kudla kwakulombuso tiko taNkulunkulu. Nawufuna ukuzuza uthole tiko taNkulunkulu ngena nambusweni ngoba tonke letiko lodingako wena tikhona for you. Haleluya. Tonke letifunayo tikhona for you, tikhonela wena lapha embusweni waNkulunkulu. Inkosi ayisibusise bazalwane. Lebonakala kwentelele vesi. Ngiyanaka nathela lifunza ngale kwansaka levesi. uPaul lapha uyakhuluma nebazalwane baseRoma. Nawufunza linephele limbili. Angelithi nangabe ngesondo semuntu munye kufa kwaqala kwabusa ngaye
ngitheke noma ngithile yini encane leyo. Yesibili ithi kakhulu kanganani ke labo labemukela umusa lokuthimako waNkulunkulu nekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuntu munye lokuKristu Jesu. Leli verse leli ngithola ukuthi linempingane ezimbili. Kuleli verse leli sithola ukuthi kunemthetho kuna-Adam lo nawukhamba ucala enhlangana ngalesafiko lesi Adam lo lesono sefika ngaye sono sase siyabusa sibusa umuntu. Kuna-Adam lo welele umthetho wesivumelwano lesidzala i-Old Testament Adam lo bese sekuthi lengene lesibili kuba naJesu lo representa umthetho wesivumelwano lesisha. Haleluya. Lana ke sithola ukuthi Adamu yena ngekona kwakhe umuntu wafa wawela esonweni livla uNkulunkulu nabaseRoma ngokuba bonke abantu bonile basilelwe inkazimulo yaNkulunkulu. Ngekona kwa-Adamu umhlaba waba ngulolongilo akamele ukuthi ngabe sewulo umhlaba ngoba Jesu sewefika wafa kude uphila abantu kodwa kunebantu labasengarispondi kulomuntu akaJesu labasengarispondiye kulomuntu akaJesu basaphila kulokuphela nekufa naphansi komthetho wesono labawinhela umthetho Adamu. Haleluya. Lokuphila kwabo kwelabazalwane noma labantu labo labasengane kuJesu basaphila ngephansi kwalomthetho wa-Adamu. Siyakhumbula ukuthi Adamu wona engadini walalela Sathane nakamyeni angibone Adamu abe phasengathi uyaNkulunkulu abephila asengathi kude bekakweswela abeNkulunkulu esengathi sekudeni angaboni Adamu kodwa bona kwa-Adamu wasekamsusa endaweni yakhe. Nakumsusa endaweni yakhe nakumsusa endaweni yakhe Adamu nakefika Jesu kuyisela kude Adamu la bekakhona khona. So Adamu wona wakhwesha endaweni yakhe la bekabeke khona uNkulunkulu la uNkulunkulu bekabeke khona Adamu la bekabeke khona abekubeke esimeni lapho khona abekhona uNkulunkulu ukhuluma na-Adamu afihliwe engathulweni yaNkulunkulu Adamu abeneswele lutho Adamu abenempilo lephelele aphilithile uNkulunkulu encwadini yamaHubo chapter 8 verse 6 lithi abeyini kodwa uNkulunkulu kuthi ngoba menta abekhulu kangaka umente nje waba ngephasana nakwakho konke into lodidalile udibeke taba ngephasi kwakhe umuntu simo semuntu noma simo sa-Adamu asenyaweni esonweni. Ngifuna ukuthi bazalwane simo semuntu lovumile ukuthi ashise uJesu abuyisele endaweni yakhe lo muntu loyo ngithi namuhla funa ukukhuluma ukuthi thine bese sibuyele endaweni yethu sifanele ukuthi sibuse ngalo Kristu losibuyisele endaweni. Haleluya. Bazalwane asisikho tihambi asisibanu bebentela kubele lomhlaba makuleliveleni lalela tiko takho you must command them ukuthi tike kuwe awudingi ukuthi unene Sathane awudingi ukuthi unene muntu ngoba Jesu wena wakuthengela kuphila ngoba Jesu wena uphilwe namandla ekuthi ubuse. So ngithi lenza balena-ke Adamu unesono wena sono bantu baphila lendala baphila ngephasi kwesono baphila ngephasi kwesono nabaphila ngephasi kwesono noma ngabe bebekama kanganani bazalwane nabantu basendulo kwentala kodwa ngalokuthi umthetho wesono wawunemandla ekuthiwayo bebangakhoni kwentala because sono besinamandla akuthiwayo bafise ukuthi athi Pawula khona nabaseRoma athi ngiyakwakhe lokulungile ngiyafuna futhi ngikwenze kodwa ngabe nakwetha angikwenzi
ungakwendi akusiyi kodwa sono lesiphakathi kwami. Umuntu olawula sono akakhona ukukhululeka ngalesa sikhathi angefiki Jesu noma bebafisa kanganani kwenta kahle kodwa kwakungekho kubo lokuthi bangenta kahle ngoba sono sasinemandla etikwabo basiinherithe kubabe noma kukhokho Adamu. Haleluya. Amathuba kuyakanganyelele ukukhuluma ngabazalwane. Ngemuva iSevesi inesibili. Kakhulu kanganani lapho labemukela umusa lokukhuluma nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni nomuntu munye uKristu Jesu. Kakhulu kanganani lapho labemukela Jesu ukuthi batawuphila babuse la emhlabeni. Inaka-ke namagama nawa kulombhalo lapha kunenzaba yemusa. Umusa siyathi ukuthi kuyinto yowentelwa yona ingakakufanele. Kuthi wena awentele mina thatha nabo. Kuba umusa lowentelwa wona nje. Kuthi awakusebenzele wona. Lapha-ke likaNkulunkulu lithi lapho labemukela umusa lokukhuluma kwaNkulunkulu nesipho samahhala sekulunga batawubusa kanye naKristu la emhlabeni. Bazalwane ngizithe sentawudzika nje la kubekhona lokuphila kwethu asikweleti muntu ngalo kodwa lathine sinemagunya thine sinelungelo lekuthi lomhlaba njengoba kunjena noNkulunkulu wethembe bantwana emadodana nemadodakazi aNkulunkulu kuthi yiwo latawubuyisela umhlaba lewonakele kanjena awubuyisele enzaweni yawo. Siniketiwe thine bantwana baNkulunkulu lamandla namagunya ekuthi timo sihlelembise lamhlabeni. Siniketiwe njengebantwana baNkulunkulu ukuthi ekhaya kakho empilweni yakho yonke tonke timo lobhekana nakulalela emandla ekushintsha lesimo sakho akakulo kukuwe kuthi asifuna lesimo ushintshe nomandla kodwa emandla ekuthi ushintshe lesimo siniketiwe emandla. Ithi likaNkulunkulu nawufunda encwadini yaMateyu 16 verse 18 ithi likaNkulunkulu akhuluma Jesu abekhuluma nabafundi bakhe abuda ukuthi bathi bani yakhuluma-ke lenzaba nafike lapha ekugcineni ukuthi niniketiwe emandla. Mateyu 16 verse 19 niniketiwe emandla ukuthi kokwenibopha ezulwini nasemhlabeni nasesifundeni bezibazalwane. Asingaphilisi bazalwane bebantu bekhamba kodwa sibe siphila eveni lakithi siphilise bebantu labeswele kodwa sibe sinikele kokwetini kuyafuzele kungafuzi. Ngiyawunika ikhila embuso wasezulwini uyakubopha lapha emhlabeni uyabeka uboshiwe nasezulwini. Nabo bonke lokukhulula lapha emhlabeni uyawubeka ukhululiwe nasezulwini. Nabo bonke lokukhulula lapha emhlabeni uyabeka ukhululiwe nasezulwini. Ushoni ushoni sinamandla bazalwane ukuthi sicacile imodeli. Sinamandla bazalwane ukuthi sibe lesombululo ekumele live liphila ngaphasi kwabo. Haleluya. Kodwa imali siyawasebenzisa ilamandla esinawo lawo. Siyawasebenzisa ilamandla esinawo lawo. Kodwa sitha lesikwentayo sikhethaliza noma sithatha emathuba ekuthenini thina asitali emagunya ethu. Haleluya. Nasesemule
lithi kakhulu lapha baseRoma la ngoba bonke bafanele basikelwe ingathilo yaNkulunkulu. Ingathilo yaNkulunkulu nokuba nokuNkulunkulu nalokuba nesimo saNkulunkulu. Basuke nasesekungele Jesu seyakuya leyathimolo leyaNkulunkulu. Nangabe lesesinalo kuNkulunkulu uyalesa exercise lamagunya the authority yokuthi sibuse kulo mhlaba la uNkulunkulu asibeke khona. Bazalwane nangabe singasungumithile sisungumele impilo yethu sisebenzise lamagunya njengebantwana baNkulunkulu ukuthi sishintshe isimo asishintshelasona isimo lethu. Haleluya. Nangabe lesono seNkulunkulu kufa abantwana babusa naye kakhulu banganani-ke labo labelungela ukubusa lokuthima ngoba nesipho sekulunga lokuthima nesipho sekulunga bayakubusa ekuphileni bayakubusa ekuphileni babuse nomuntu munye uJesu Kristu igama lakhe. Nokubusa kaJesu akazi nombhali ulahlele Jesu ubusa naye ubusa ngaye shokuthi ulithuluzi lakho loJesu edimeni lobhekana nalo noma uyafika ethempini yesitha wena udedela ibhayibhayile uJesu kude ngibona ukuthi kaNkulunkulu kude liline igama lesikhona ekhaya ukuthi umuntu angasinza ngalo futhi kude simo lesinasehlathini nangabe Kristu angakithi singabona kwentando betilo sisebenzise yena ezithuluzi lekunqoba nekusombulula timo lesibhekana nalo. Bazalwane asesithathe lethuba kwethu nje ukuthi sifikele impilo yethu bese siyabusa naye inkosi